Darman aropa aki tokang onduna program DPR yang kemudian disebut pokir. Dari beberapa pokir yang dikantongi, sebagian ia jual dengan fee 30%. Sejak tahun 2020, transaksi jual beli pokir dilakukan dan dijanjikan akan cair di awal tahun 2021. Namun, dengan kendala COVID-19, pokir yang sudah terlanjur dijual belikan tidak masuk dalam DPA atau tidak cair. Alhasil, Darman kape lengan. Aduh lah, mun kerobot drek kan tak kira mede. Mak lagi lo phơi kaki rut, pola kita sikat ya. Apa hubungan gelo ben tak sikat je mat bede phơi kaki. Ya pola pakak ro colon rut bah gelo dah ya. Lu ramat. Kak Darman tak tahu mandek kandekan proyek setahun baru. Menjadi ya rut arah apa? Tang PC cekak Kak Darman terus setia. Beremperut. Muntang di ning telopolo mat. Tak tahu dun kak je par berempang. Norok kia ruah. Abah mun saja bani karo ning rut lekol lah. Mun kang kok ben kaki pesaya telo polo je raja rut. Arah apa mi tanya ki bagena Kak Darman. Lejahan kakek. Tahu mat. Kak Darman tak terbuka. Bener proyek je tak keluar. Cuma kan kok tuna armpek pas sepa. Engko saya tanya kadek takut keker kakak leron nah. Pulan tang PC sakone. Abah, beni masalah nominal lah rut. Kok tuna Darman jo mikir. Kakek mapolong pesaya telo polo je ya keng jeng aja. Nale tabu. Kok tuna apa kade aki? Tak tahu mat Kak Darman tak itu mutus ketos yo. Pas bila par, marah janji tepak, lambe kakek janji bulan 4, agenter bulan peto, sampai bulan sanga, sampai setia cicin kakek tidak naungan nah. Kok mun setia tak bisa apa-apa dul, kecuali nyun sapora. Proyek secensi aki keluar 2000 ekor awal lebih Darman, ternyata tak keluar. Ben sampai setia, tang PC selekare masuk, kita dek kabur dari Darman. Engkau todus ke kaki dul. Apa boleh kaki sampai nagi? Mungkin tak nagi ya sekaleng kok rasa tak nyaman. Karo pas dek rumah boleh. Sering saya repar pengkok, karo beli napa saja ya dari Darman. Ya sambil memproyek kita jitu jia, tina cak bang tatabeng. Awan nyari penghasilan sesekonek tapi berkat. Iya dul sapora na. Mi ti Darman sih matudu sengko yang hari. Kurang apa kok ke Darman? Apa kak? Beri di malek. Bedekar umur leke. Dan nak lek. Arempet PC seperti Darman. Oh iya kak. Dan teh aja. Cap rut. Kak Jepar. Kok kita sama dia? Dek remah ke persen proyek lek rut. Tak tahu kok kak. Munjan kok iya karo kaki tangar benjek kaki semak ben Kak Darman. Jadi minta tolong. Tanya aki bila PC aja siapa beli ya. Bener tang PC sakone kak. Ki ngajeng kok lenjeng aja. Engkau udah tak nyaman saya tanya ke Darman lek rut. Ibu nak caca kebutuhan engkau ke PC aja ya. Apa boleh engkau oleh nangincem gitu mawi. Ki buru taki. Todus engkau lek rut. Yumun kaki todus antara tibi kak.
Mayu engkau ben kakek entar areng bareng. Atanya Kak Darman. Bila kakek bisa lerut? Bila boy Kak, Mayu cek kok takut cek dustodus. Engkau ben kakek dia minta pesen TB. Insya Allah Kak Darman bisa ngerti aki. Oh iya. Mi abi tak elak katela man. Capok makalis mangkopar, badan gris-gris kape. Yang arah bulan somo-somo genre ya. Beda apa? Engkau bon lek sirut dan nak ria. King terus tanya ke berapa PC lambek sinorok proyek keluar. Proyek karena tak keluar. Tidak remah PC sila kare masuk dia. Mun engkau cek karo pangade par. Sandi program ya Citayip DPR. Ben banyak lakar program Citayip sih tak keluar di tahun setia. Capok refocusing anggaran ro untuk penanganan COVID. Ya termasuk din kaki bendin sirut. Tak keluar. Iya kok tahu man. Cuma kan men kok TV tak dikes langsung tanya ke Citayip. Jalan satu-satunya air lampu lebet kakek. Karena lambat PC masuk pada lebet kakek. Jadi minta tolong Mayu karena ada remah-remah. Iya bingkau kita nyakin ke Citayip. Tinang kok saporan ya par. Anggap ke lu, tahun setia jalan rezekian kakek tak lebat dari sengkok. Keng kakek cek norai. Soalah maki beni pola na proyek, engkau ben kakek pakun saleng putu dak budina. Ya tak mangkan naman. Engkau menikah perlu kaki tak tuman atangkin. Apa boleh king lah siang makin malam kok pakun mangkan. Jadi marang kok sik parepot bentang pesaya TV. Engkau benlek si Rudri trono ro proyek pada keng jeng aja. Bila saya boleh pesaya Jawar? Insya Allah bulan 4 ribu selekor tul. Wis kaki bengkok pakun pindah hasil. Kok tak kena cemberi ya teritan. Ya mungkin jitu proyek kerja ya. Awak kalau mana ini apa gede. Tapi kapan bulan 4 pesen pa beli. Iya tak apa. Injak aku beli ya. Ya. Halo Kak. Lu. Lah kumpul pesen lah ya. Bedel lah. Mereka lagi siapa bingko? Tu lihat lagi. Kemarin biko pas bahaya ke Dharma. Oke Kak, siap Kak. Baca enteng lek Rud. Engkau ben kaki parak sohil lan. Akhirnya bila saya keluar proyek Jerman. Jadi bisa lekor par, bulan 4. Apa kena cek kepurun kakek? Positif ya. Ya positif tretan. Mun tak positif mak pai bekir kaki ben kasih rud bingko par. Tak pada nengko abri poro ke tretan TB. Lu pula kaki keng cek kepurun nasi nak kebabesan proyek ya. Aduh lah apa ya. Lah apa tenang, pakun keluar mun dari kore par. Pacak ngucak Darman kaki mun pah proyek selebat engko tak keluar deki. Iya par janji. Ya kebeli ke Citayip Jerman. Patepak cek bila tang PC aja saya pabeli ya. Cek pas tak motos ketos se. Dina sapa orang nangkuk mun semua maksa. Cek ada ngrepe saya laku pun pesen sedekah. Mungkin kok nek sedekah tak lebuhi kena jetem. Pendek aja kencerna. Iya par. Mayu kopin ke lu. Enjak lah wis tak usah. Ya tabuk kan berkebek. Dia sirut ban Jepar norok proyek kencandul. Ya lah tak kelem keluar. Ban pasien tak lem apa beli. Tai mat. Jepar ku tak magedi kalau nek bini. Sampai setia tak ketebus. Aduh. Wijeng aja ya.
Yamun kalau ngabinin kakek saya pakai mulai tahun 2020 dul. Tak tile karat, saya tape pakai dia. Iya mun tak elang, Mat. Ya tina dul, setira ke bayi pelajaran. Cak mun proyek retek ningkal aku. Si nomor situng, banyak geluh manipulasi RAB. Harga bahan pa bengkak. Mun tak ada tak hasil dul. Ban si nomor 2, kelakuan proyek dia kelakuan tak pas teh, tek keningkal aku. Tak untung jepar ban si rujuk yang cokot dul. Aduh. Iya mun dia ruwet. Pas bila kalau nih bini saya beli jepar. Ya ladan tos dul.